Jedna od najvažnijih stvari koje bi trebalo da znate u vezi sa ogledalima jeste da se ona vrlo delikatno postavljaju i po feng shui pravilima treba da vodite računa kako se stavljaju. Oni su najjači od feng shui simbola ili ti lekova u zavisnosti gde se zašta i postavljaju. Postavka je jako delikatna i trebalo bi da neka uputstva prihvatite jer su vrlo važna. Prvo treba da postavite ogledalo u kojem se ogledate dovoljno visoko da cela glava od ramena i vrata i par santimetara iznad glave bude postavka. Dakle, ne sme da se seče čelo, nego kompletno da se vidi cela glava. Ukoliko je visoko toliko i veliko da trebalo bi da se vidi celo telo. Ne stavljajte izlomljena ogledala jer ona lome vašu auru, utiču na mir i balans u vama. Tamo gde treba da stavite izlomljeno ogledalo jeste samo kao ukras, dekoracija, znači na mestu gde ne bi trebalo uopšte da se ogledate u tom ogledalu. To je samo u nekim ćoškovima. Zatim postavite na mračna mesta da bi osvetlili te ćoškove i podigli nivo yang chi energije. Stavite ogledalo blizu izlaza iz stana kao poslednji pogled na vašu figuru, ali to je potrebno da stavite sa leve ili desne strane od ulaznih vrata. Nemojte nikada da stavljate preko puta ulaznih vrata, zato što će se odbiti energija koja uđe. Znači energija chi koja uđe na vrata, ona će da se odbije. Zatim stavite na mestima gde fali deo prostora. Obesite ogledalo u obliku elementa pod kojim je ta neka bagva ili palata sektor, jer povećava prostor i poništava nedostajući prostor. Odlična postavka ogledala jeste u trpezariji, gde se ogleda trpeza jer pojačava blagostanje i prosperitet porodice. Dobro je pogledati šta se vidi u ogledalu jer ga duplira. Recimo savršenstvo reda i neki feng shui simbola, a isto tako može da pojačava i neki nered, pa samim tim dovodi do nekog haotičnog, odnosno neke haotične energije u celom prostoru. Na primjer, u polju novca, tamo po klasičnoj feng shui koji se nalazi na jugoistoku, on duplira energiju neki feng shui simbola kao što je žabica od žada, kineski novčić i kristalno drvo za novac, tronoga žaba ili nešto slično. U polju ljubavi to vam je jugozapad. To je po klasičnoj feng shui školi kada niste uradili nikakav pregled po feng shui pravilima, nego po nekoj prvoj baznoj nivelaciji. Dakle, u jugozapadu ili na jugozapadu stavite ogledalo da vam se duplira recimo srce od roze kvarca, mandarinske patkice, srca od raznih kristala, cvetovi ruža, 2 jastuka, 2 sveće ili tamo gde je ljubavni oltar. Već sam rekla da je loša postavka kod ulaznih vrata, preko puta ulaznih vrata, preko puta prozora, preko puta terase, dakle kako uđe, ona izađe. Takođe, ne postavljajte ogledala jedna preko puta drugih jer može da izazove vraćanje istorije porodice, tešku mentalnu promenu ili velike bolesti, a kod nas u nekim našim balkanskim područjima se čak ta ogledala koja se nalaze u kući prekrivaju kada neko premine. To su naši neki običaji koji su vrlo slični i u feng shuiju. Ne stavljajte ogledalo u kuhinji blizu šporeta jer pojačava vatru. Ogleda se vatra i može da dođe do požara. Vodite računa šta se ogleda u tom ogledalu i naravno da bude sređeno to što se ogleda. Ne postavljajte nikad u spavaćoj sobi, pogotovo ako se ogleda vaš krevet, i ukoliko imate mogućnost da postavite ogledalo sa unutrašnje strane ormara ili negde u ćošku da se ne ogleda krevet, onda u tom slučaju možete da stavite. Pored pogleda u ogledalo je važno kada se budite da ne gledate u njega, može da izazove stres ili neprospavane noći. I na kraju znate da ogledalo zovu vrata u drugu dimenziju, pa time postoji mogućnost da se probudite, uplašite kada vidite svoj odraz ili jednostavno imate osjećaj prisustva
nekih drugih energija u sobi. I ono što je najvažnije, kada se vi ogledate, budite nasmejani, srećni i nemojte da se kritikujete, jer ogledalo sve pamti. Za vas je pripremila Mima i pozdrav i možete da se prijavite na moj kanal. Hvala!